Ivica, dole.
minut? Nie, słuchaj, za nie. Zaraz się. Co? Mr. Villarreal da voli 3-0 ti je. Pa Miragle? Vjerujem da ti ne ima šansi ne videli na početak. Tiran se onam, idem polako nego mušica mi vikat, ona me na snimanje, što na snimanje, futbol vidi ima. Утро с футболом. Сега ми оправи тя разпоредба. Първени са втора, па чат пак потиска на времето. Ами чат пак до 6 работа.
Benim işim yok. Sakıl Jelezli gibi tekrar. Ne. Karolina Korvi se sjetio. Zara se pojma. Mislim neka nas pregovori o tamo. Odluke niko. Privolim gi da dobije. Ovo mi Petrče igraš. Ne, dobar. Gdje sam mlađe? Dobar, igrali.
Opet tim je izgleda. Svaki faul penalti. Dete, sjedi be. Ovo je puno. Svirim se! Ovaj ne sviri polo tamo, ovaj sviri od ovdje. Pogledi da to ostaje. Znam da neka reći. Ne znam da trča, treba li reakcija se?
Dosta ima nema da više. Ajde Krki! Gdje ne sjedi be više? Zašto ove kaj njegove? Pa penal je ovo, bro! Sudija! Pa penal je ovo, be, sudija! Oj! A majmun! Pa penal je to, be, budalina! Pa penal je to, be, mane majmun! Pa penal ti je to, be! Pa penal ti je to, be, mane! Ove! Wow! Odemo vide penal, ovdje ne vide. Ne može se nekoj faul treba da sviri za njih. Sama ti. Ave daj go. Ostani Bena pozadi. Ostani pozadi. Faul, što faul. Mora bre. Mora pa. Nema niko ni sada. Ako idemo napred. Ne faul, ne! Ne faul, penal je sada više. Ajde ona pojde. Dobro je, dobro je, ajde! Dobro je, Dragan, dobro je. Ajde, Ička, ajde. Ajde, stvarno penal čisti, ne znam.
Ja mislim da su ti prednost, već je gotovo da su ti prednost, gotovo već i prednosti, ne prednost. Nema već čuje prednost. Zahvaljujem. A? Nema već. Ima djeteljica. Pozdrav, Gordija Pile. Ajde, ide. Ajde, tako. O, sjeda pora, trebaš se mlađe. Trebaš ići, daj, tako. Trenira, ne se, zastavimo malo. Zastavimo, aj, sjeda. Sjeda. Dobne sam ako vremena. Ne da će Prvo. Prvo ušte? Ozbolje. Še 3 minuta. A? Še 3 minuta. 20 minuta, ama svako izlaganje topka, pauza. Pauza. I pojď je traje na utakmicu. 4-4.
Bravo, bravo. A? Bravo Krki! Bravo, Čukolo. Za malo.